Swi tikomba manager Philani va khome ku tika eka xiyimbeleri Papa Rhulani. Leswi swi landza ku va namuntlha nga siku ra 28 Dzivamisoko eka lembe ra 2023. Xiyimbeleri Papa Rhulani va rhambiwile leswaku va nyanyula ntshungu etikweni ra ka Ximawusa eka Mondlani. Naswona swi tikomba Papa Rhulani hi nkarhi lowu va lavekaka ha wona leswaku va ya nyanyula ntshungu kumbexani va ta kota ku famba va ya nyanyula ntshungu. Swa tikanyana ku va kuma, naswona leswi swi landza ku va va karhi va xengeteriwa hi vanghana kumbexani tichomi ta vona. Hi voni manager Philani va fika va tsala ka xiyenge xa mabulu va tsala leswaku ri every time when we have to go to a gig, the head changes the direction. Vanghana va ri busy no chela moya and makes my duties to be difficult, but God will definitely make a way. Philani hi mina. Va tsala marito lama hi mhaka ya ku ha swi tiva leswaku ri na vhiki leri nga hundza loko Papa Rhulani va fanekele va ya nyanyula ntshungu eUbuntu Kral, va rhange hi ku lavalaviwa va nga ri ku kumekeni. Kasi ku vi na siku leri va fanekele va ya nyanyula ntshungu ePitori nakona va rhange hi ku lavalaviwa. Se swi tikomba ingaku manager Papa Rhulani a hi mhaka yo olova, a hi ku dya vuswa. Naswona swi endla leswaku ri nhloko ya minijere Philani yi hlanganana loko va hleketa leswaku ri ku fanele ku yiwa egigini leswaku ri ku ya nyanyuliwa ntshungu hi mhaka ya ku va ta famba va karhi va lavana na xiyimbeleri. Me lexi lavaka ku ku u xi twisisa u tlhela u xi twa. Loko u ri na vanhu va nga ku bayizisi, a wu hanyi na vanhu u hanya na mina wena, a wu manejiwi hi vanhu u manejiwa hi mina wena. Ene mina na ni ku endleli swihoxo na ku endlela swihoxo, mara loko ni tlhela ni tshama ni ta ntsongahata ka wena u nge swi koti leswi a ni nga swi endla loko ri wa swi khoma kahle ni rivalele hi mfumo wa ni twisisa, u ni rivalela. Mara leswi u nga swi endla nyamuntlha hi mfumo swi ni kwatisa ngopfu hi mfumo. Ni kwata ngopfu loko ni twisa rirhandzu leri mina ni nga na roho for wena kambe baby ni ku treat-a ku fana na n'wana mhana mina hi mfumo wa ni twisisa, na ku rhandza mina ku treat-a ku fana na n'wana mhani mina hi mfumo. Loko ku ri ya kwata a ni fanele humi khale ka wehe ku fana na valava nga huma khale ku sunguleni, because a va nga kotanga ku kondzelela wena hi ku a va na ntumbuluko lowu kondzelela. Mara mina na ntumbuluko wo kondzelela hi mfumo, a ni nga kondzeleli swo tala. Wa ni rhuketela wena kambe wa kwata kambe wa swi kota na swilo ni ku lamuleni leyi a hi ri kona Ubuntu Kral a yi chayanga kahle, a yi sungula ku holova na munhu wa wena hi mina ni nga yi calma down. Ni lwa hi tindlela ya ku scotch, stop it scotch, i ni twa i nghena movheni i pfulela volume yi gina i pfulela hitara i tlela. Ni yona ya ku pfuxa loko ni ku scotch hi fikini chika i famba ya tlela. Why? Hi mfumo mina ku rhandza and ku hava munhu loyi a nga ta kota ku manager na sweswo a hi xihundla tani ku byeni nga tipfinyingi. Timanejara ti tele va ngo hina hi ta ku manager Papa Rhulani. Ni twa ku na sponsor le ni ta xi vula hi vito. Nyiko loko a ku he u ta ku sponsor hi movha le u ta ku nyiketa movha wa yena mi ya tigigini hinkwako. Mina ta vutisa ku why a nga wu tisangi sweswiwani hi fambe u tigigini. Lexi ni nga ta ku byela xin'wana na n'wana nde loko a lava ta kuma vulavuleni u ta vulavula xin'wana na xin'wana xo ku tshembisa sweswi nga ri kona. Va ta ku tshembisa ti swilo vanhu va nga hi tshembisa misava na tilo kwala van'wana va hi tshembisa na swilo va nga endleli. A ndzi tshama mufexani va londa mina, mara wena hi scotch ne wa swi kota ku ri loko mina vona an ale mfumo an ale wa ni vona suka kwihi, suka Joni, ni suke Joni karhele wa ni vona njhani ni disable ka nenge lowani.